Gangmei churches, we have celebrated 100 years of Christianity already. So we are not too young, but then when we study about the coming of Christianity to our land, or how our churches grow, we lack in biblical knowledge. We have the hearts for God, we have the hearts for ministry. We love God. Zeme Christians, we love God, we love to give, we love to participate, but then the way we become Christians was way back when we were illiterate, when we were illiterate. When our forefathers were not able to read and write, Christianity came to our land. So the first convert or the first patriarch of our Christianity were people who do not know how to read Bible. So they became Christians, they were convicted, regenerated only through oral tradition, only from what they hear. Only from what they hear. So I was told that even in church worship or even in Christmas, they celebrated 2-3 days with just 4 or 5 songs because they sang that song by heart, not through what it was written. So they were taught and they learned by heart and they repeatedly sing that 5 songs for 2-3 days and they celebrated Christmas. In the same way, maybe every Sunday they came to church and they preached, they worship not through reading out the Bible. But then the Holy Spirit was already at work. The Holy Spirit taught our patriarchs to love God, encourage them, challenging them for ministry. That is how the church grew. And we are inheriting that tradition today. We, younger generation, is inheriting that tradition. And I hope you will not mind. Most of the church leaders and the Sunday school teachers, we don't have that much concern to know the in-depth of the Bible. Will you agree with me? But then, the love for the ministry is there in you. The consuming fire of Holy Spirit is, burning inside you to be in ministry. That is how you enjoy it in ministry. But then, we don't have that much thirst to know the in-depth of the Bible. I'm not saying that, that is very wrong. I'm not saying that, but if you are empowered with the information of the Bible, the knowledge of the Bible more, then, you will be enhanced in your ministry. You will be more dressed with tools for your ministry. So that is what I thought. And this morning, as I have informed you this morning, we will be taking time to know just the basic knowledge of the Bible. So that when you open the Bible, for example, you open Psalms, definitely you will have the knowledge that, okay, Psalm talks about this. Okay. And when you do a comparative reading between like Matthew and John, then you will definitely know, okay, Matthew emphasis on this and John gives more weightage to this, which means the message of the Gospel John will be this, the message of Matthew will be this. That kind of simple, basic knowledge I wish I can give you today. So we will take time for that. The day we had a time of introduction, I come across some of our friends who did theological studies. I hope they can also help me. But then for us who have the hearts for the ministry, but wanting to be more equipped with the biblical knowledge, we will take this time. Introduction to the Bible. I want you to please follow after me by writing down, okay? Do not miss. What does Bible mean?
The meaning is simply a book. But for us, a religious group or Christians, we call it the Word of God. Broadly, we divide the called book or Bible into two major sections: the Old Testament and the New Testament. Old Testament consists of 39 books. New Testament of 27 books. So how many altogether? Yes, 66. Old Testament was written, believed to be from 1400 to 400 BC. So it took almost around 1000 years to complete the writing of Old Testament. And New Testament mostly was written from 45 to 95 AD. Okay, first we will see the Old Testament. The first 5 books of the Old Testament are known as the Law or Torah or Pentateuch. So what are the first 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Remember how many books? 5 books. 5 books, okay. 5 books are known as Torah or Pentateuch or the Law. Okay, briefly about Genesis. You'll not see in the screen now. Brief knowledge about Genesis. Genesis starts from like Adam and Eve, the Noah and the flood, the call of Abraham. Yes, from Adam and Eve, Noah and the flood, the call of Abraham to form a nation. Later part of Genesis, you will see the descendants or the people that belongs to Abraham were, deported to Egypt because there was famine in the land where the Israelites were living. So they were in search of food. So they went to Egypt. Okay, so you'll find that story of Israelites going to Egypt because of famine. You will find in Genesis. So there the enslavement started. The enslavement of the Israelites in Egypt started in the account of Genesis. That you will get. And from Exodus you will see about the hero in the person of Moses. So he was there as a deliverer, and we will see about the experience in the wilderness. The experience in the wilderness. We look at that story from suffering perspective. Most of the time we see the experience in the wilderness to be a suffering experiences. But from God's perspective, the message that the Bible wanted to give to the readers like us is that, God was in fact preparing the people how to live in the Canaan land. I want you to have this clear message. We thought that, the Israelites from Egypt to Canaan, they were having an experience of suffering because of disobedience, because of this. Yes, that's also true. But the true message that the Bible wanted to give us is that God was preparing His people before entering the Canaan land, how to live in Canaan land. Okay, so it was a period of preparatory. So I want you to have that knowledge. So from Exodus through Deuteronomy tells about a deliverance. God delivered the Israelites purposely.
And as I have told you, since God was preparing His people before entering the Canaan land, He gave them 10 commandments. 10 commandments, the law, the guide, where they have to abide in the land of Canaan. So before entering the promised land, they were given the law. It is in the law that they interpreted into rituals and communal rites. It was there that the people were taught about how to live as community, not individuals, but to live together with the differences, rich and poor, illness and healthiness. Everybody as community to live together, God taught them during the wilderness experiences. So they were given 10 commandments, also the ways of rituals and communal life. So that we will find in the 5 chapters within the Torah, Pentateuch. That is about the 5 books, the first 5 books. The Old Testament books, historical books, 12. Joshua, 1 Samuel, 2 1 Kings, 2 Kings. Okay, so altogether 12. They are called historical books. So they are sectioned, or they are grouped into known as historical books. Historical books will start about the account of Joshua after the death of Moses. So historical books will start with the story of Joshua. So they are already in the promised land. And when they started to live in the promised land, these people called the chosen, they started demanding, we wanted to have our own king. They started to demand a king. So the first king was Saul, followed by David and Solomon. Of course, there are some others, but these are the main characters. Okay, so we are talking about historical books now. Historical book na kanay na hinane. Historical books so gurak to dike. History goal lisikoke juga gitu Israel minun hai ani uli mera mi kumakan ani tong guang na ni tu hena. Jani guang bam nei le jasile. Kom tana rawong na ha hena na ni lo ni mi keo na guang Saul ti lau the, David ti lau the, Solomon ti lau the. Bebe dige ni angya guang ge David pe dile, Solomon pe dile. Ta ho nang ni kêu government phong za ho na ti lau ti ke. Ka nang ni government phong lo je pe be dige. Kani sam ko Baghdad ne. Puni ro na do pangdai rile. North and south. Ndrei mene kangme. North were called the Israelites kingdom, Israel kingdom. Ndrei meda ge Israel kingdom je kule. South were called Judah. Kang meda ge Judah je kule. So we have the knowledge that they have 12 tribes. Ani ne sile puni je tribe kre je na la mule. Izargi 12 tribes in a son of ru na kanai heba mite ta to bakna. Puni go je kre ko na pep je je pangli le. Duipi thang minun ta Assyria mer ri kai na nim da kan he. Ndrei me bam boda ge Israel ne ke je nim ni le. Tribes kanai na kha mai south thamba mite ni Babylon mer nim da kan na. Kang me bam me tribe na dale Babylon ne nim ni le. Government phung khai ma ha khai na se. Puni government phung sima sang le. Hai dong pri the historical books ko na kin he. Suppose a historical book ke bamule. Mi kho ta Judah na sa mai kha ding khala. Ka Judah se vera me ke la. Ka ba Zebulun na sa mai ni ka za the. Zebulun se ve ke le. Answer. Suppose answer le. Komai to la hon kyu nang hai sai pri ro ni hina.
Zena pandang ke na rasam masana ne no. Man sai na tuang sana agai mi tong pri conflict nai mi tong roni ta tha. Zena ka ke be rasam sa ne ding ha. You can definitely go to the historical account. Po historical account na gena ngong de. Kom jang pre nang hai tong section ai Bible pack para tu tu tha. Zena po ba ra nam pak pa ga zena pi pa ga zena. Ta lao kla na mi tong message rek na nai pani de. Sem ra ja se mi ki ja ba mu le. Misal the central theme you should always remember. Ana su pulong gen ko lo ba central team jan ni si an. Hai tri ka ba ro ba me ki ro wong re saloni mi tha. Ana ya se kya me sa jam ne le so ra na ai ne ja na. Kingdom divide su milam saloni na re tu tu hina. Ko wang dei tu pang pa ra rim pa le su le. So that is the theme of historical books. Suppose po thodi be team de historical book ko je. Kuma hai tong book ta loi kai ni mi gan khao. Si je spoke book lo ke ri ke. Nani kuma bak ba mi tho ai ka hao mu khe e tu me he ra wong le lo da ni hina. Ina ni se pang pa be ja ra na lu nei mak lai su be li ai de. Kuma bak ba mi he ra wong re nu ma ge. A ja pang ja bam ja ra na lu nei ma le. Sana agai na ba mi he ra wong ka hao ma ge. Kina si ne ke ja me ra na lu nei ma le. Nani tong wong di bak ba mi ai ka hao ma ge. Ni ko dei pang ja ja ra na lu nei ma le. Kuma jang he ra wong tong intervention nai da he. Si na ra na wong ke ja jim na da ke intervente le le. Israel ne Nehemiah ta ka da hina. Israel ne Nehemiah da pu de le. Kom tana Israel ne Nehemiah ro. Israel ne Nehemiah ne Israel mi ko he de he motivate to da he. Israel ne na ka le dai le. Ani kuma mi hai ra wong ka hao ma ge. Ani se yom ja ra na lu nei mak le. Mera me bang ba ma ba mi de an ra wong ka hao ma ge. Baram ka nga ba mu ja ra na lu nei mak le. Kom jang khre no khoi wong dal kho. So na ke wong dai ke. Wong a Jerusalem mi tong wal su dal kho. Ke wong ja Jerusalem gun bet le. Jerusalem mi tong ra ka ha sit kha dal kho. Jerusalem go rakite su dai ke le. So here what is the message? Ya yan ko ang yan ko ra samon no. Kom jang historical books tuang message kho. Ani ang ge po historical go ra sam jana. Man sai nun he ra wong tong khon tung thai ma khe. Jim na ja na da kan ko si mak le. They wanted to have their own government. Punirin na punigo government pung nei le. They don't want someone over their head. Punai da ga ni peri ke jim na bam jap ni lu nei mak le. Ma kanu ning su thau na. Punai ten nei ne bete ja. Kra ti meram ri kai na kanu ti hin nim ta he na. He jam ram ne wang jap ni da ga nim tat le. Ti ki ra wong re na si nang ni ro na su thai ma ri si. Se nang ni na te si ma le ni. Nu ma khe hai ho ai ka hao ma khe. Ai lu nei ma le. Nang ni tong identity in than na nai nin de. Nang go identity in si sia bang ni ne bam le. Chosen people. Ago klang ne jim na. And this is the place that I want you to live. Ai ja po bam na nang ni da ga ye lu nei bam le Yes, bam nei. come back to Jerusalem. Wong dai lo Jerusalem wong dai Come lo. back to Judah. Juda wong dai lo. Wong tho kai ani lung dal kho. Wong lo ani lung dai ki le. Say hai to message na historical Po books. ra sam de la historical ge ro bi. Ma thang khao Sa sin ge the wisdom books to the. wisdom books. Mi hai azu dau zai so. Si jan dai se la se How many? Yes. Pangu nai hina. minu la le. Wisdom book to me ha pangu nai the. Wisdom books se minu la mo le. Ning ting me larik. Lis kaning sing be gul le si. Ning ting tong larik. Lis kaning sing be le si. Để pon sam ba zel kho. Ani pin pan sa mai ke. Amu da plug nei. Ngai ta du wai. Ani non primary students nun ta. Ani nam ra me primary go le si nam ra. Kada sino junior tong CC tong course ta nai the. Ke na junior go city course la le. Books of the Bible simpha recitation ti pa to. Ti ma ke pa ge le si zira me kya ge. Ni junior zo nun toi. Ani go junior go Can I see your hands? Ni ba to ne. Junior oza. Junior mo teacher. Nang books of the Bible pot so kai nu da simpha. Pi ma ke ja nang book Bible ge ba mai na pa si me. Thai kha khare ki thai so sang khana ni. Si le du si kam ma le. He. Da ni lao nun to ti thai lo de hai ka ni thai da mak to. Nam ram na ka ne te si ba mo lo ni ne si de ma bang ko. This book talks about Apo go le chi am na ram ja the psychology of human being, jim na go psychology ram le. the emotional human. Jim na go emotional. Nei lao thai mai, Mi sui si be. mi zeng si thai mai, mi lam si thai mai. Mi ngam si be. Corona di ngam mang mai. Ren na sam ngam ba be.
คุบมีตรงลำเขาซ้อตรงแท้ spol lam da kan rang re the reality of human being Zeme na ko pling sing be dai kum lo je or the vulnerability of human being ก็ตอนนี้บุคคา suppose ina pu ku le si je devotion ทางกายตรงแท้ ane ting so ko devotion ge te นางใส่ในลาดิงที่ละ mai nang sui be lo ge you turn to Psalms nang psalms elu pelo you will find the same experience written in Psalms sam ge ro bi sak je nang ngol le experience today you are filled with sorrow nang mai no re sang mon le sadness nang ngong khare ram le hatefulness kan nei be bitterness ka be painfulness te be you turn to Psalms sam ge nang paralo you will find the same experience that is written si ge nang ro je mon misak je nang experience de ngol le kom ter personal devotion hang ga si e si je na ni go personal devotion hang do je ile มันใช่นะตรงเรียนรอลำแต่นี่ถ่ายไม่ลำเราหลงให้ถ่ายให้ตุมิลำเขาที่เราตรงให้ ai jem na ka re lam do ran do si le je ro le จบตรงปรีกุมิหินานี่สาวให้ wisdom บุคเขา job go ra sam le je ni ngol le นุ่งน้อยนะน้อยตรอนะนะลุงในเมนี่ experience สุดแท้ lu sui je long je ba me do ani experience to le จนกันปรีไทยปรีตุมินี่ลงเรียวได้แฮ ga kam di je se ki di le je ni to le ก็แดงเขาวงง่ายสิงบางไงนะสาวตัวไง ta e wang je ni tu mui je ba me do sa ที่ให้ไว้แต่ตาริมตนะกรอนก็สู้ไงนะกรอนตะกะเราไว้นะสาย si le ne je ta kam di je pur na re je ba me ka je ka le be มี si ก็มีตรง experience human suffering จอลำนี่ฮิเรา jem na ge gum be experience re be ngol le ก็มีการเข้าใจ God suffers with us si spol wa ge ra ne ani da ge re sam ga be นั่งเลยไอเรนร้อนสัมบัมเลยแต่ไม่เราเรื่องที่เราขณะให้บุกเขา nang bnai i re sam la mu le ka se ba ra na po le chi ge ro le นั่ง success สุดเขาแต่ก็ไม่นี่ในลาบ้ามีลำเขา nang success pe lo ga ra do sui bam be นั่งใส่ลงนิงกับบิวบ้ามืองแต่เรานี่ก็ลงนิงกับบิวสัมบ้ามีลำเขาฮิล nang nu ha re jang nu ge pin ma pa tong ma pa lo ga ra do tong ma pa si ge re sam ai be and it talks about prayer and singing si ge ka klu me nai le te be the beauty and inspiration of prayer and hymn books เราก็ลมไม่เขาเราเรื่องมิตรแกฮีเราไม่ลำเขา ani ra ka klu lo ga ra nan lo ga di to we be lam ye เราหวังแต่ก็ลมไม่กันเขานั่งขังในลาไม่ลำเขา na ra da ka klu lo ga ni da ga sui be wang go เราหวังแต่ทวนสวนลูสวนไม่กันเขา ra da ga to je na le te we ge te vi ge นั่งแต่ก็ติวชาเราไม่ลำเขา nang da ga se wai bla be นั่งเราหวังเลยนั่งในลูสวนซ้ำไม่กันเขานั่งเขาในลาไม่ลำเขาฮีเราไปนั่ง ra ba nai ne le te sam lo ga na so nang da ga sui be wang lam ai ro le ก็ตินะให้ wisdom book ให้ si wi ga na I wisdom go book je it talks about personal attachment with God ani ra ba nai ani ka ba mu lam your personal relationship with God ra ba nai ani ka ani go relation bam be so it's a beautiful book aja preach sang be le si ko ke le มาทั้งเขาให้ sai sin ke dai je ne books of prophecies the prophets prophets ka se be book ge lam ge prophets book ให้กันนั่นแบบเด้ prophet book je mi ki lam le ที่ prophecies book ปังเขาที่ให้ที่นี่กำลังกันได้ของปารินะ prophecies go book ne du plang kan na hang pa dai lam le กำลังไรเมรนะ book ปงุนะคะ rai blang ne book mi ne ปงุนี่ mi ne โอเคไอ้พอประดันสามคำพอ ani pa pan samari ke the prophets Isaiah five prophecies ra book ay nga dab na prophecies se book mi ke lam le ki kalang kanay kang patana plang kan na hang pa pe ge kalang ray meron na hay panguha rai bi go ja mi ne ja hay ti major prophets to this apo da gen major prophet se ja kule prophets pang kau hay nun ti major prophets to mi kya prophet roga as a major prophet se ja kani hen thokran ne na ram ge pnui ne apo jiren ne se bu ma le the books are a little lengthy book se na ro we bi ge rong ki le comparatively they write more
ปนีเพียนตายบล็อกดับแล้วก็เพียนบล็อกกองเกเลย Come to the major prophets to pilate. เฮ้ยสิกนั้นเมเจอร์โปรเฟตก็เสีย Hay makhang ko wonda ni mitara minor prophets to ding so. พอสังวันได้แล้วก็ไม่นอโปรเฟตก็เสีย Hay nun tay tho magena ram magena. พอผมจะร้องส่งมาเลยจะผมมาเลย But their writings are briefer. ตอนนั้นนี่เราจะร้องด้วยวิธีเด็ก Oh, come to na he. สเปซสิกนั้นสปอนด์ก็ไม่นอโปรเฟตจะพูดดี Prophets to book pangkau hay book kau ha they it writes about a warning against idolatry. ไอ้แกเป็นโปรเฟสกูร้องไอ้พลัมแกพิมพ์แล้วก็เนี่ยเราลิเตบิลก็กักลุมเด้ดอมักพลัมแกร้องเกเลย Rabai mita kalum nu mage. เราก็ต้องแล้วก็ลุมดอลเลย I'm the Lord your God. อีเจนังวัวเราเลย I have de อีรุ่นเลย ไม่บ้านไม่แม่เ ก็ต้องแล้วก็เลย because they have many neighbors now. นี่พลัมอัพนี่ตายนี่กินมากี่จะผมจีกัน นอกจากนอกล้อคนนี้เด็ดตะบุยคนนี้เทกมาไม่เอามันจะลงดวงไงหินะ นี่นกจากคนนี้รำดังก็สุดจะลุงฮารวังกี่ ก็จะตัวรอสับใบๆไม่เตียบกูแถวกิน สินับนี่ก็รักสิเลยซ้ำๆเลยจะเสียเสียกันเลย ผมแจ้งรอใบมันจะกลุ่มหนุ่มเงี้ยนะ สิจีกันเนี่ยนี่แล้วก็วอร์นิ่งไปเลยรักต้องแล้วก็กลุ่มตัวน้องเลยจ้ะ ก็มาละเลียมมีแต่ตัว judgment นายที่นี่สาวเราแค่ สิแกซ้ำกันตัวมันปุ่งสุดที่แม่ตัวมารักตัวไม่ได้ก็วอร์นิ่งไปเวลาเลย ก็มันสนิทเราหวงเลยนะมันใส่นั่นให้ละเลียมเราตัว kan Yesus je mana je kan zu ren te to te go ก็มันมีการแต่เราหวงกระตุ้ง message ให้ se vi je na ga na pu message ja นั่นนี่ก็มันสิอันนี้ตันเจียนกูเราได้เตรียมบัมดิเท se me ni su na ni da ga le na je bam ne มากูเรามีตัว message นี่นายนะ spo ko kai bu le na bu message le la mo ก็จะนะไอเราหวงให้ท่อ se vi je na ye ra ja ne นั่นนี่กลุ่มบ้าไม่เราหวงให้ท่อ no mi na klum ma ra ja ne เราบ้าไม่เราหวงกุบมาเว้ย kita ba ra ko ma le นั่นนี่ต้องมากูเราได้เตรียมบัมเด no mi da ga se le na de ก็มาไอกูเราไม่ป่วยตัวไม่ให้ i le na ye pe le se vi se เลี้ยเราไม่สุนัข li ai ga te je กูเราไม่ตรงต้านข้าง le na ga ta te da I'm sending you a Messiah nang da nang mi hang ge mi sa ya lang le ให้ตัว message นะ spo ko message le รอบ้านนี่นั่นตะกลุมนี่นั่นแหละนั่นนี่ให้ลุงกริวบัมเท Ragda braga kaklum bonai nami dong harwaja lale นั่นนี่รอบ้านนี่ตรงเทียกันนี่เห่าเท nami ragda bu takle ngoda นั่นนี่ให้รอบ้านแต่นี่กลุมนี่แถวเท nami ragda bale klum nei su ให้แต่ลานให้กุนุมาแก si jang pui le do lang le กุมสิมันใส่นี่ละเลียมเท selu tu jem na ram je kope makle กุมสิเราวันนี้อาศัยนั่นนี่กุมบ้าไม่แข็งนี่แต่ไอ้กลัวเราเท hebo mele su inami na hebom je nang กำลังไอ้ให้กลัวเราไม่เราไม่ใช่ ate lo su na i je nang melu na ye pe je ne มาไอ้กลัวเราไม่ป่วยแต่ไม่ให้เลี้ยเราไม่สุนัข i lu na ye pe le je lia ga te je ยิสุคริสต์กันดิวงปนิ jisu christ da ga lang wang le กลัวเราไม่ปู lu na ye pe ให้ตรง prophecy นะ spoke prophecy je le ให้ตรงให้มาดิ้งกระสวเราตรงนะ si je rang tuai di be sam So the coming of Christ wang christa wang be a birth in Bethlehem Bethlehem ge lungai be was first foretold in these prophecies. apo prophecies ke si jarang to ni be bo ท่านเทียบเองดิ้งเข้าไม่เข้า prophecies. si sia rang to ni kon le มาทั้งเข้าแต่ซ้อมก็มา the minor prophets. kang ge rang ni le kom jamai no prophets ให้บุกปังไอ้ปอดสามแล้วตัวคนนี้ aja ni pan samai le ke โฮเซียNot a problem. So how many books? How many? 12. The first were how many? rai bu kun da je se And they were known as ni da ga ko ko se no. I'm taking us back to the first 5 books. rai ba min yu Torah, Pentateuch, or the law. Okay. How many? da je se After that, sangya historical books. Historical How books. many of them? Yes. After that, wisdom. How many? 5. After that, major prophets. How many? 5. That follows minor prophets. How many? Okay. 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. Good. Okay. Later we will do again. ani na ne te We'll da see whether we remember or not. ani ngai dai mi no ne pi da So
Old Testament, Old Testament ya it will simply comes to you 5:12, 5:12. 5:12 5:12 saja The Old Testament books high Old Testament book ya 5:12, 5:12. 5:12 5:12 So they are grouped into 5:12, 5:12. ini ja tu sam tu pakai ja 5:12 5:12 saja Hayแต่หมูตันตรังแท้ ini ngai dai makan le Now we have New Testament books. kani New Testament go lesi gen kita ga New Testament hay section khada ding la. New Testament ja section sam dai ga Oh, New Testament hay New Testament ja gorak tum gan ko 4 books juga pakai book mendai kalang khana hena. pelang ket la le Mi ti hay gospel na kya hena. sport aga gospel saja kudle Gospel hay 4 books na hai. gospel ja mendai la mule Kon samda ja khuni ni pakin samang ke Matthew, Mark, Luke, John. And there I come hi lau the Krista tong panti lam khau hi lau mai. Krista ring ting lam ge ro gai ba Kom tana gospel hai ho. sujene gospel jana Matthew, Mark, Luke, John ha. Matthew Mark Luke John ja Jesus Krista tong panti lam khau hi lau tong hena. Yesu Krista go ring ting lam ge ro ko le Jesus Krista tong pari lam khau. Yesu Krista go rasam ge At mai puan un bung bi khara thai ningan. pata ge pu lungai beng na sai be sang ba Kuma mi ti hai ni sport da ge Thai gospel na saba me book padai ti ha. sport gospel suja rangmam da ja Theologically kanai hu padat ye. theological na pe din ak na la mule Synoptic synoptic gospel suja tumai le Johannai. John 9 ne synoptic gospel kan na ta pa le Synoptic kana tu su na kya wan sao. synoptic je ta te ne kulo Ni book padai pang khao. sport book mendai ro ge Book tho Matthew, Mark, Luke ha. Matthew Mark Luke jana Samran kana. samrak pe ge Zone hai bai ma to. John je sambi ko Jisu lam ro na hi bam de ki ho. Jisu lam bin ro bam nei kan Hai book tho me hun sam diang kana se. po ko sum jan sam be gen zo be ge Kuma hai book tho pang khao. po ko sum ro ge Mark hi rai le me he. Mark se ro le lang pe de Makali ho Mark rina zel na ma hi hap dat de. Matthew linga le pe Luke. na Mark ro pa ka ra bin ne pi lo je Matthew ne Luke kan ro dai ko le Kuma Luke ha Luke jana lari thai me puri hi to ngai. le si ka ko me pe ne ro ko le Hey medical doctor hai na Luke. re lam ge doctor ko le Kom tana kali tung writing ta bai mai to hai. je na pni go ro bu tak se sam bi Jisu pri ron lam ron ho hi bam de ke. Jisu lam ge ro bo ro lam le do Doctor purna ro mi thi ho bai mai di so. doctor ne ro sa ga na sam bi le Theologian khare ro mi thi bai. theologian ne sam sa ne sam bi gu Contractor purna ro mi thi bai pe. contractor ne sam sa ne sam bi Yang khat pu pri ro bam sin ni. ang ke tura sam sa bi le do Katuang life experience thailand na pri ro dam ma ro bai mai na. printing gu experience sa sai si ja sam sam ne sa Kom tana hai kuma nai ra phe. si le ja sport le sia sai le ja si ja bam le Matthew hai to bilam khoro so. Matthew jen ko lam ge ro sa lo Matthew ri ho jihudi minun khang address utna hai. Matthew na address le ba pana ki ja rang lang na judi mangya sang ki le Katuang congregation the Jews minun hina. pugu pana sa be jim na ram je Jews me be Kom tana Jews minun re thai ni ba mi ta ro tana. Jews me si nei je bam ja passport lam na Ani ko me sa ya go pane na sa ba mi kiu dai. ani da kan sa ya wong nei ra sa ba me me Jihudi minun ko ma din ka so lo de hisa. judi me da ga rang toy di be ja Nani zai krona ji agong lungong pande. nong nei za tne gong lu wong nei ja rang di be Kom tim ho Jihudi mai tu non king ni ba mi ta ro ina. se be ke pri nang king nei bam ja si ja rang ai Kom de tana Matthew dong pri ta phat patyo. si ja Matthew go ra sam ja pa pa kan ne
Gisu lungwo mi hai Jihudi me hai pu khre hai pu hai paujan hai paujan hai paujan kum tar lung kai pu hai Jihudi mi pu disi tan le lao to hina si jena example ja lung kem ja judi me spoken ai ne kele jang ne kele ja judi m dang na wang ne ja sai Jisu Krista hai Jihudi mi pu thai te me sala to hai jeme mai Jisu Krista da judi me pedle si ja langai la le and the Jews were so happy Jews ram da ne sui sang le because Jihudi mi tong zai riang kalia lao tim ho ni go zai ria kana ria ge jine kalam ho Matthew ri ho Jihudi mi nun tong congregation nang hi tna lama Matthew ne rang ba judi me go hanger roi be ge kum jang ri kamai hai Jihudi mi tong guang the na sa tong he hebi jigna Jisu jang na judi me go gong lai kum na na Messiah to ba mi pu guang punem ki mi pu hai thai to tong he he ja ko jam ja Jisu gong lai bam ja Messiah gong lai ja ai ja le si ja kuma kamai hai guang David zai riang nge na sa tong he na pa gong David go zai ria ne ke le ja rang le kom tana Christmas pri bam sini ani hel Christmas go rasam sa jan na Matthew khurina poi to tha Matthew gane nang pa di na you will learn about the closeness of Jesus with the Jewish people. Jisu je Jews me go contest ke roin ke le trang ke le Sai ni Sunday school zo suminun ani mai Sunday school go za tum ram ne nang Matthew book to pa pare to tha nang Matthew go le si pipe zai ne Jewishness of Jesus sai hai nang tong long ning to nai nin he Jews melang ge hangge address de le bila nang nung ka le Mark rina mark ne suffering servant suffering servant to merina kare be pang ben sebane ai pu hai ning li kai na lung mi pu de to tong de ning li kai na pa ni me sa ma se ba lung me pe le si ja ning li kai mi pu de Jisu hai pa ni me sa ma pe le ja Jisu ne ni ro wong hai ning li kai mi pu de pa ni me sa ma pe le ra za ne pon ke ra no ha a khoroi pata ga po ke mai ne ko kai ka lo ko bam nu mga Egypt thang pak na dai thau de ji ka lunga bam do lak sai je ram na pakati le ko milam hi to sikum lam ge roi le karam Nazareth ko wang da house ni pram Nazareth ke wang dai lo ga du Rome ri sin tna rom na te ja mera be bang ba ma dai thang pu de ram ba ka nga bam je ni passing su pe le ko me puri na nang tong ren ra mi ta tha ye spo pe na nang ka re be si le se hai ko do message se mark from phang to hna sikum ben message ai mark ke ngol le a suffering servant ka re be bang pointing out to look katina kha gospel pang ko dui ma ne gospel roga jang je review le mi puri ho long si mi nun ka hi mi pu he jang pe na ro za na lung siam hang ge roi le he's a medical doctor remember pa je medical go re go doctor le he has concern for physical illness pa je jem na kan ram hang ge dai tu sui ma gai tanang pom soi pne to me ko me ka tong concern din na tak te mi ma pu dai di ma na mi pom sunu le se ge pom ga ma me ro wo tong sim ro sunu ma gai to me ka tong concern thina pom mi ma na ra ta te lo le ga se la mo ma medical doctor to pap lama na re go doctor be kom dina he bi je ne physical well-being khang ka tong interest nai ane pom me je pom je ting na le te mi na le se ge pa ga la le kom dra physical healings pang ko ho log rahi gai pne ina ne me je pom lam ge luk na rong kiu le das nang mi tie ba minu ma khe na Jesus Christ re ka mi tie mi ti gai lo mi lam ko ho hi gai pne na nang me ngom ma pom je do lak le je su na te mi lam ge rong kiu le se kalam hok mai ho lama lu si mi nun khang hi tana lung siam hang ge pa ro su thui lam nun khang hi tana su thui lam mai ten tu ga ten mi hang ge ro jin ten tu re ma ji ne mera me ta lai tan ngam mga ba mi nun ko bi kha ram da ga go sang la se ba hang ge ro kom tana he pointed out that si ji na pa na si ja rang pa ka bi ja Jesus is a servant king Jisu ra na ka bang guang le si a very beautiful writing please sang ma ro pa ka le nungai dong ha kom tana bang suna wong de to wen ji Jesus te ka ka bang te ja wang le Jisu ja anang ne long si mi nun nang me lung siam bo Jesus hu long ga mi pu dai na sa ma na Jisu wa lung ni pe le je ma le Jesus ni long si mi pu he to Jisu wen ji lung sia pe le pa See? le only the long si mi nun re long si mi lum thai tong he de lung siam lung le si le long ga ni ri thai de ki tha lung yi me du se si le ne du long si mi to long riu la mi nun re long si mi to thai tong de na lung siam la ma si kan te le kom tana sai ro wong lam ho met luk hi ko magan kha kala I saw my a gentle doctor doctor ko A la Gentile doctor. Gentile mo go doctor look ha look je mi pu hai
lari khai mi puning so Zang phu ja le si si bit pe le. komle mi to he was there to talk to the advanced group of the society called the Greece. Hebi da ga Greece na le si si ka ko men bo da ka pa na address de le. Lari khai mi pu tong writing ti mi ho Pa le si si bit pe ji na. ta ko intellectual nun khang pon mi tong bok de hina hiya Ai ja le si si ka mi ram na pa da de be bok le. mi kum mi zo ha Apo ram na ja ro wong tong la thai ngan nai tong de ra sam ja ki ja la le. ta gospel book ko be Matthew Mark Luke ta na khalau ba me ke Ka ni gospel book ja Matthew Mark Luke na Luke ba na le kan do. hani kuma apostle ba mi hi lau mi na gai de na Agum ja apostle ram na ro ram do la re le. mi zo ke bible hai canonize su bi gan tha Kan ha Bible ja kenu nai tu ong lo ge. canonize na sa mi ha Kenu nai che ga ja na. they set a standard Puni standard te sam pa ga lu ja. ro wong tong la re to na bible khalau khang ha Ai Bible go rasam ki kan je bit ne lu pa ga ge. hai tang ni na de to mi na na Apo ya sang ba wi sang ale ga la. hai tang ge to tha bible khalau ne ge Apo sang ma ki na ba bo ge kai ma kai to lak le se ga. ro wong tong la bam sini Rasam ba me le do kom na canonize su mai ti mai na se je ne kenu nai se ga la mu le. kom na ta look le hi mi ko be ngan ra mera me hi lau mi na de Ka luk na ro ko je ram na ne je ro ki ro la mu le. ko bi zo de mo mo na zao le na Se le do ni hai na pi lu se. a ko look tong khau look le hi lau tang bam hina Ai luk na ro je bam ge. mi pu tong lau da na khe Apo ana kai de ma tu to de le. a mark ko ni mi hinai bam pang hina Ma ko tu ai du la mu le. mi pu tong ni lau na khe Si du kai ma tu to de le. ko za Matthew Mark Luke na Jisu tong account hon than he nu he Yu je ne Matthew Mark logo pe lo ji su go account jan si le aya do de le se je. ji hai ti he canonize mi to he Spo do ai bita ga ken nai che ga ku kom le. na bible ro gong la hai gang kha khni sa lau gang kha khni sa lau ta ngan ra hi lau gong tong de Yu jang cha da ga rang ai cha da rang ai ja ga sam ne je ki je ro ko le. mi zo ke canonize su mi khau tai hai lau lo kho hai di he tu nan thui mi te ma lang la ta lau ti He me le sto ken nai pi ong la ga ya do de le thu de le yi de le je lu ai ga lang de le. look helari khai mi pu ti mi ha Luke je le si si pe wi ge. Jisu tong pri hi mi gan ko orderly kama arrange lau ina Ji su go ro ke blo ga sin print ro ke jan je ro le. mathang manaw ta Je sin print ke ga chronological arrangement ta pa lungom ba tak ki ke blo ga lung ke ba lungom tak se. mathang Jisu tong pri te lau sui na look ko arrange lau ina Sai sen je television je tele le. hai te synoptic lang he Po je sinom ti gulang de le. Matthew Mark Luke Matthew Mark Luke je. John John gospel tong book kha da he ya ai le je gospel go book ke re le. kalo asam ko Matthew ho ro son of man tu biza thang ta thena Nung ka Matthew an son of man rana le je ga lam na te le. judi me pu the Judy me pe le. man sai no the Jem na le. tu biza thang hi he na Spo la mang ro le. man sai su tu man sai to be have ran the Jem na te be jem na lam na si. za ta sa kan he Je nu ka ra ki le. John ri ho Kan ya zo na ne son of God rana le. Jisu hai ro bong no kyu the Jisu je rana le. divinity of God Rana le divine. hai za kan tak ma sa to Spo hang ge sa le. kama mi book hai theological su mai the Apo book je pe ge theological te le. Jisu pri hi ba me na kama theological su me book na Ai je Jisu go rim ba ro ba krai ge do theological te be ro kan so pa. hai lang tai gospel the Apo lang je gospel go le. mathang hao tai ho Sangya ka ne. hai te hai New Testament ko history book na sa the Ai le je New Testament ge someday karsi ge New history book so je ko le. Acts Acts je kani me ta te be. de la re ni Acts ti hai history book na sa the Spo book kani me ta te be li si da ge history book. mi book hai look ri hi tung the Apo book je Luke ne ro ko le. kaleng ho gospel look te le hai Acts hai book khana tong de na Ling ana Acts ne kani me ta te be ne Luke je book ke ko le. hi kriu lo tong de Ro ro ai ko le. mi zo ke gospel khau ta zai kriu lo khang ma dan tap te nei na Gospel ge te ro ang jing na dan tam ni ko le si je. ta na look tong continuation hai Logo wi sang te kan do be le.
Gisu tingkau kuda kan the Jisu tingim kyoda le gospel look thang ta gospel look ya ban bomang khan me ain diu kai pne e rakan rikan si banang kyo le na salau du na ku kan na si ja rangai lo je patati le x padra tu magan ko ho ex padai le ya apostle pangtai bomang khan mi tikim phun na ba mai phun na apostle na ja rikan si ga po ja le kai lau the bomang khan mi tai rikan si jan kyo le Pentecost nung ta Pentecost mai ga mi tang der pum tan lo tau the pum mai ga pni pum si lu to lo le preaching ta tha hai pni rasam ta su le church plan su lo the rakira meling su le rai riu mai azu riu the ajin pni da ga te ka re be Pastor ke church se dai pa ka milam ko ta x ko di lo ele tu rakyang adi pe plan ge x ro le Paul keniu tanim tau mai pri ke khau hau pa ni ha Paul puni da ga nim to be go rasam ja ngau le ma Paul keniu ti hai kang ba mai pri ta ni ri lau da hi lau da ni ha Paul puni da ga ko ki se a zel da ji ko na kabang ki kai be rasam ja ni ngau le hai lam ta x so hi lau the Paul lam ja ai kani me ta te ge ro de le kom tana church link khau rai mai pri king ni ta tho ani he ja rakyang a ling su be rai be rasam se le na x book thang ta tan ni na ha x book ge ki ka de le church allow ma nun thang nang pri ka siam ni tu tha rakyang a punsu ka si bam nang rasam sa ne ya new convert nun khang nang pri ka siam ni tu tha Christian te pe ka si mang ge rasam sa ne na x tung book ko phu tau gai pa ni na kani me ta te be ko le si ge ngau de ma Paul kani Barnabas ni lam phu tau ni ha Paul Barnabas puni lam ge ro la le ko missionary in diu pa mi lam ni ko ta hi ka hau the missionary lang ka lam du si ge ro la le Acts chapter 8 ko mi khau ta X te set ge Paul le Barnabas ni the missionary khang ka po me pri hi lau pa ni na Paul Barnabas puni da ge missionary hang ka lang be ro la le ko mi jang na mi ko me pri hai Acts ko phang phang ha je ne si kun be rasam ja X ye ngau de le ko ja ni uzo nan hai ta ka bam thai khang ne sa ba me ni ozam ram na si ja bam si hang ra le mathang khau Paul's letters sangge Paul ne le si lang be Paul na hi lau mai chi chi pang Paul ne le si lang be ani na Paul tadin tu the Paul ne letter ta tadin tu te ne ni ni le si Paul go le si oh Paul ka za khoi ta ni ani pakke Paul tuang letters ta Okay, please louder together. Yes, Romans. Kalau tuanta muda ni muda mang ni zia da pane Old Testament tuanta. nung ka rai bu ngai le ni ngai da mong pi de da 1, 2, 3. Okay, at least you remember. Paul tung letters pang hai. Paul bu le siram za Doctrine ni kaza hai. rase lam gyarong ki le se suklam ya Church tung doctrine pang ha. Paul tung letters pang nai hai hina. rakana se suklam ramza Paul be le siram ga bam re Church ko problem nai mi lam ni khau phau tau moi pani hai. rakana ga ka to bok pa ka le lam ramza pe pa hodle Paul tung thim ha. Paul bu sampui za Krista lam ti thai lau na. Krista ta thai na. jisu da siza Mera me ko ti thai lau dat mai tu me hai ka tung thim. na Krista lam sidu za meram hanga pe sidara Nang ro na ka ring bam phang le na. na ka re na ring be tu pa ngau ba Mera mo di lau mai ma mi ta nu khe. meram du rang ai si ma za to lak le Nang ring bam phang mi ta. na ring be tu ma palu to be za Mera mi ko ni ro ta nin he. meram da du rang ta ra le Kum tan mission lam ko di lau hina. suppose na ra kya na go de sukla na ro de le Church akhat suna mission ta ni mi lam ko sa tong hai. ra kya na de sukpa lam rang ra hanga ro de le Kum tra por ri ho nang Krista da lo lau he tu le na nang tong tan khau lien pa ni na de tu tu ni the. na ra du lu to ai ku lam za meram da ga rang ta ra de le za ajang pago man ni de le Mathang khau por ri hi ma mai
tiki letters pangnai da gai dia Paul bana Roma pa sam kira me sam klara me la marile pon sam da za ho hai books zan ta ni ai da kyan sabade ke chabade ke Hebrew James Second Peter, First and Second, Third, John. okay Hebrews James First and Second Peter First Second and Third John Jude hai pang na Paul re hi miram the ai za apuram za Paul ne robe male tiki mi pang ti hai ni letters na sai na apuram le za class sam class za rodle mi ni char sang hi tong de ai le za hara kana hanga role ramagai tu thai Christian me group khang suna hi tong ha semazana haradun no me bo sam sam hanga role SARS ta than pang problem lam ta hi e hara kana sam sam go ka kalle bra malam ya role Christian su pa than minun khang hi tong hena Christian te pa ka sim hanga ja role kham liang khao loe biga nalang ya kham liang me bogrena loe ge ba le siza the revelation ta hai kalya ba siza rangale apocalypse da sai na ni mera me ko da apocalypse da kalya ba mi hai zone re hi tong the ada John mina rodle kang kai kho bam hi tong the kabang ki ya bam jam za rodle mi bo khai man kan sar ni ho ruang ni mi khang hi ye na sai ti ke yang san na ka ni maza apo le si ja wang ra bhang na role jan ning ne mi gan kho tai ren ra me ariu ba me lam kho ni kai na hi tong de sepo ting ya ka re marama re ba malam la role so it talks about both present and past ai future ai zina pa che ba mana ka do za wang da ra bang do ka na ga role hong the revelation hai pu zina ka ya ba za mi gan kho ren ra me ariu ba me tai le sepo ting ya re za ba ma du ha manai mi khan so ren ra ran mi wo pa ni de nang liu lom ma thai to tong the nang ni nan no ma le zina ai son du ka re ba wang da go dele za rang ma dele hai te review so da kha to za kho ni ane ti ga da khala re ke no ka ta han ni bram za New Testament te rai nei book padai da tu ye tu sao someday kar si ba le si men da zan ko se Matthew Mark Luke John mi ti hai ti bi comment na ka sao apu da ga ko ta dele si se gospel ti hai kalang kanai khang pare rai mi tarena synoptic kalang khatarena ko ren John lang ka na pa ba kana synoptic gospel da kana John. historical book zan tarena ndra sam lis acts kani me ta de ba ndra samang ro ba ndra sam ro ba kani me ta de ba kani me ta te ba se vi za de le ndra sam da acts tang te kani me ta de sanga da cha ko se Paul's letter. Paul's letters azu we tu sao 13 som the mi tang te we na that general letters hai tar da zu sao pi ma ka ke ne how many 8 hai de ho or hi meram ding la ni hai tang ka tu bi so revelation ne thau hi dong ya oh hat the kuma tu tha kuma idea sa ho na khong hai na ning he ta ho ani da ga se na paramba sira ra pa kudile ba no ma dile bilong sa bible tu knowledge sa ho na khong hai na ni rasan lam za ka sa ani si do be ga ra ani le nai da ba ne be rasan lam za Yes. bible se na ka sa paramba si pa do be ba hanga Pentateuch na hai lam khoi tu ni ai sa lo khan ning so kan chi chi be da apol lam ga ro le se be ka sa si de he 12 books ta da na tu ye tu sao pro ko na le si kre ko na ka book le si kre ko na be da no ka Pentateuch tang ta kan chi chi sanga historical hai tung ta ai tu ko me na sa sa apo gon ra sam ra be na ko hang ga rang le se lo book re ko na na yes man sai nun tai ka ni ro na suni de na
kadai zinara mada pren long nei sui te nei dik je kana ni ron su thau khare kini tong di ta bakan den na ni rem na ra ka abam ta di ya bne kada hagwang kadai pang di le kumam zero wong kum mam kan ho ga lo da ma to ra na pe sai lo ja ka ja ka ma kale se banis do restore su ja khang pani nu te ro da ra Israel ne himia ta kaw kan to ka me me Israel na ni me da ku da ja pana da ga na kuang dai da le sui wong dong ra ton he ra wong ra ra da sai se sim pren je da sui mang len pa ma kale na ni he ka ma pap mai dun de ka ain zero da tiam bam the nang ni mui me de le ka na do in sung kya da hi kya da bam nai ja mi zo hai ta lo woi khre nak ma loi ra to hang ai su ni he ai pu ta ja te ko ka bina loi tra ka se ja mi i ta ki tho anom pau ji su re wong ta lo kham the apu ta ja ana je su ka sana wanda te pu ya ra le ta la no ko lo kan tiam ma mi tan ta te bi ja tong ne ta se de be lun dai bam ja na ni Allah ti wai ta nang ni ta ai lo pani de nang ne da ko pe de jana i ni su loi dai ko le ko ma ta la zan na e ta na so ba se ma de jana sam rama la le se de ja ko mam tra man sai no ne khas ni nga lan mong than ma pu dai sam rama be le jana mi do wa nga mak le hara long se ke se ni ko lo mi tong tan ta la ra mi de ina wa sang sing lu da ke le me ta te de le ja ko ter me sai ya wong pne suppose ke na Messiah wong de ja rang le kom te ho Old Testament ta loi lo me Jesus Christ ta wong po lo mi ho na suppose ke na kraba go sam de te puiting ave ja je su ke sa wang sang sing ba mai po lo mi tong tan la lo mi tong tan Jesus wong lung lo rak tu mi tang ho lu na ta pa ta te puiting ave su sa long alu sanga te ho hai tong zel jin pri he ro ta dam ton ha na ni ka na pang gyo ra sam de kar si ba sa su di de ta ko lo kan hai nang da ka lu nai ne le nang da pap ta na ta bang ko ta nang ta ko lo kan ton de na mui ga ta ja ba ma na nong go mui lu nai de le or kam sai na pol na se rang de le while you were yet sinners na mui te bam lo ga nang pap mai suna bang ko ta na mui te ja bam lo ga Christ died for you hra na hang sa ni de le ro wong na Old Testament gan ko ta ho ting wa na kraba sam de ting ga if you give me this I'll give you this na ai pe ha ya pe u ma man sai de hen duang da hang ma su zao hena jana du ngo lu da sam ria de te ka ka lu le khas man sai re Allah tang ngam mam tuang si ja ting guang gu ta te ja jana na lui sang lak le or hai te kam sa the si ja pol na rang le all fall short of the glory of God ni hai mana rang yu di ban ta mo ra ba na kau kam ni de le hai man sai te hai ko me ta ai kum lo pri tu mi zon sa di hai jana da ka ina se di da se da u se ba mi ja ma wang sang lak le hai mai shaitan hang ka ge nai la hang di the apo za te le na ka do e pe na su yi ma mu de le ai ka li ta hai tan je ho na 10 commandments di hai I ada nang mi te da ni lo za hin de kre pe de le si tan ngam me me khana mi mi do pe za te tu ye ko ga kum ram ho free gift da ai ti ran ni the se di za nan ta na I ka la pe de le salvation as a free gift ring bam jan ta na phong de le Jesus Christ as a free gift Jesus Christ jan ta na se da pe le ka la de ja na ra hai tan no ko me ta ai ti pne tu da tan hena sip ma ya na in ta ka la ji su do pe da na apo pe de do se ta de le ai so in sana tu kai pa su na anom pa Jesus Christ ta ti ran ni hai in ta ko na apo ka la da Jesus Christ do pe de le ja Jesus wong a thai lo hena Jesus Christ wang sang lo sa de le bisu bizang Jesus Christ ta thai me ku ma thai plak tra ma tu bisu na ren ra na zai kai na thai bang sao le ko sam ti bi je Jesus Christ sa ba se sa la ma ga pa su ga de sa je bang na kalamo Old Testament ka pap ko lo khang plama da krai ba go sam de ga mu dun ra nga there should be a bloodshed hazan ge ro le asa be da pandi ga ai sai pap ta lo hena I ma mu te da a phi na po ngo ni de ina mu te mi da ka mi da po lo wang sang ko ra so pang ko ta si da ra te bang ga ai pap ta lo ram ho na sulwe na zai ko ki de ra na ra wo khang ni de na I mu te bi je na ja asu ago mu je na ring ka la mi ro ko ro bra da sang di le o ga he ko lo he na ta de he le na le e do da nang ro ni da ja ta da na khat a pap dai ma me ta na san he ago mu di bi ga wang te da asra wong a pap ko lo wo na leo zi ko ngo de hi zi ago mu le na da lo ja ka mai me ni po long da leo zi to ma song tu to na ma ke si da lang te ra bu ma ka ko wong riam dang na guang dang ta ka do ja blood on the altar
pa pugu hazai luza rate ba karaga te ke ta zai kai dan rao le na rao ngong khok pa ko lo khong khang sida hazai pa ja ruza rate ba ko ta ja tingwang lo na lo da pe ke he na ta pa ko le he ta da he daw dele nang go mo le na ne le do ta ga pa ta ro be ta na san he po so na mo di bi be te ga wong pa ko lo wo na wi si pu ko lo da si ti wa ago mo le na lo za ko pui go lo na da bi se rao na khang da moi na ru lu za si hazai ka no ga da ta moi ai pa ta na khang khong da moi te le so ta de lo mo te lo da mo hu bi ara ko man ne he gan ro kai tai i so ning le go me ting ya ra ki za Leviticus khau sa the Leviticus la ko ma ra le sai re thiên hang na ni do mam zo de he zai na ki za ka ko mi ki bang da se dan sai sa ko re ko nga khang ba nga ka pa phang hang ka ma ka mi pu go mo pong za si ga sai pata ka bui da ko ni te sa ka ba mi da gong ga ka mi da testament ko ro ngore ko sa he ne go me ting ga ba ru ko go ga ji su na sa ne he ko pa tan na ra ba bi rim da khang nam si he ai go ma na ne te zo me za sai rim za sai go lin long za hang na sak sang de le ngol la ka le na ni pa tan na tiam la at thun ku na kalum ba mi ta ai it's a noise for my ear na me mui te da lu na lo te da le ba ko za ka ka pang hang ga ma tho ka bang sang de le nang ni khon ta an king le la khe ing ni ko da hang king le la ka le ro ngong ne man sai te he ko mai tu thai kom lau pa ne na su zel he ki ngam ma khe na ma sai ha akum ti za na ting wang na ying ni lo kum te bele se pe da ma ze ma na te pi ba ka tu ga di ga kom ti be zang for Jesus Christ thai mi ram thai ha suppose na Jesus Christ sai da tak fa he should shed his blood zai lo ya sang ai ko don de na agum ne le zai he ka ban khau ka pi khau ka koi khau ka phai khau tun hang thai ba mi kyao hazai za Jesus to hazai pa pe da su kar ma ka pa za kar ma ka pa ba ka pe ga pa zang re zang gi za su pa ka sang da ra so pang khau na kha khang ro mi tai lia da pa so ga ra te za ba ru ko go ga sam de go ga te pe tak sam ka te be za pa te ke di ne and Paul clearly says that po ze na Paul nan si sak zarang le there is once and for all Siza lokat sai beja katale na peting batang le hai tang dra kha na si ka pa ko lo khang da ma khina pu sang da ga pugo mo lon ra hang ze ga na ni do ra te ba ga te wang da ta le ani pa ko lo sai khang da ma khina anui go mo lon ra hang ze ga na su ta te ta da le kalam ho khang lo we ka mi tra na loi he to la mana pa sai hui sai ni ze ga na mi to pri hina Old Testament khawrani Testament kai mai apu ra sam le babu ko go sam de ko go ga na sam de karsi na pa ka da te to ka su sai ni Testament khaw ani hai lam hai su mi nun ho anui na ma sam de karsi da aya se me di za sai Paul re so mi ho Paul na ma rang me gi za hai pri hai din ta ni na he apu ra sam da rang ka to lo nang ho hai tu sa na tu kai pa he la tau the nang ma bi mi go jan ta na lu to da te ho dang liang de he din ta da ni mai nang ka nang de le rang ta ra ba za Paul ho thai ni nga na din hina Paul ba za sai ba sang ma ra mi lam ho ai din ta ni ni he tu na apul lama i rang ta ra rung de le za kang kai ho ba ma mi pri pang ki ya bang da sa di de pa sai ma ta na Paul hai lung ga hai lung mi pu ding ni so Paul ba za long i be pe le lari thai mi pu the be si ba ko le Rome mai to si bai pang pa lum lo le mi pu hai Jesus ta ari mang mi hu khaw Jesus Christ ba no ma ma ding ya rom da ga pa ha guang ga dai te ba dan no me pe da Damascus sang ho raw long ta ari mang hu ko mai mai tai mi de na namaskar ga Jesus to da ma ba so ga ba ka di be ko le ko mai civil servant de si ba ga ka di si ma ko le ko mi zor ge Rome re ka to lum ga ram kya Romana badal num ka mi biza military power ni khaw hap lo de na mai nin ta bam ta daga reze spy go reze da kai si ko le nam ka mi pu hai Paul ha si ka sang ko le po go reze da mi zor ge Jesus ta ari mi tang tho isu ko sa do pa da basanga I'm contented ya na kan ta ku de hai Jesus Christ ta law lo mi tom bai la mi tom pan ti he i kan ta sang de le ko se de da Jesus Christ do lu to lu ko sam sai da ka be de le mai da mi pu su na pian mi to mang lo mo pho ni na di da te lu za plong ga wang sang ma ka tu ga da lu ba pe de le ti ki Jesus Christ ta ari mi tang hai tuang khiu khing wei ta ga lo na lung si mi pu su na phai hui mi pu su da thai phai kai Jesus Christ do pa da wa da di ga pu lung i bu ku lu to kam ma da di ga mera mi ki ta lu za rang kang hi za pai hroi za ta pe de le mai ke ka tung testimony ta kana bu ku parang kring mu go sakhi za a khau pian thai ni nai the na sai ni adaga lungzang na te bala de le nai lai bo jong ta ka khang pian ma ge na
กี่แบบถึงอาปาปดากันลงเซนุเดบก็กิจิสุคริสต์ตลอดเราไม่ตั้งตัวกับเขาเปลี่ยนเลยนะการนั้นจิสุก็สาวปาลุโตลุสังกาสุยอีแบบปดาก็พานเซเรเบปฏิเลยให้มันใส่กันขันสิเขานั่งเขาถ่ายมั่งเนี่ยไอ้เจ้าเดลจำนวนฮังการิงถึงไอ้เจ้าซีมาปุ๊บเราหวังนอสุบิตรงนั่งเขาในรอไม่ให้นายว่าไม่ตีให้รอเต่ามั่งนั่นเลยถ่ายเลยนะจิสุคริสต์นั่งดากันลุโตลุบุกยุดจ้านั่งสุยแบบจ้าจำนวนฮังการนั้นซีมาเลยไอ้หัวไทยเราหมู่ดีไทยยานะใส่บุยเลยหางตัวเลยไอ้ริงมันไม่เกี่ยวกับหวังข้างดีไทยอินาริงจะบ้ามั้ยจ้าร้องเลยใส่ไทยปิงมันมีนายตัวนี้นิ่วเขาไม่ใส่หิงจะบ้าไม่นี่รู้กันรามาดันริงนี่มันไม่เกี่ยวกับหวังของตาลองนี่เดียนั่นนี่มากันนั่งริงนี่บ้าจ้าร้องเต้นไม่เป็นสิ่งนั้นไม่อาศัยรอหวังข้างนี่ตรงเทสติมนี่ให้กุ้งคนเกย์นายตรงได้กูริงติงกูสักทีจะร้องกันนี่มันไปเก็บบ้ามันก็ไปใช้ Sunday School อจอนุนมีตรงลงในงานนะ sacrifice ละตายมันไม่ตรงให้ไม่ Sunday School กูคักเต็งมามากูริงติงห้องเจนัดนี่จะบ้ามันก็ได้ไอ้ลุงมีหัวเราหวังข้างดีเทอีลุงมันจะทิ้งวังห้องกันเลยน้องลุงนี่เขาใส่เราหวังข้างตอนนี้มีลงในงานให้นะน้องลุงสุยานไม่ร้องกันเต้นในเวลาเด็กว่าที่กี่ตอนที่เราปุ่มตันพังมาบ้างไม่เกี่ยวกันนั่นสุราหังกันนั่งดาก็การเสพก็บ้างจ้ะโอ้ริซามิทองถึงโปนั่นรังจ้ะ in Ephesians 6 Ephesians ฮารุ you need to put on the armor of God ฮารากูฮาราย์พอจะกายราthe armor of God ฮารากูฮาราย์พออันนี้ดูกันนั่งรอสับตามีปูบะเมนะนั่งแต่เสียแต่เปิดบัมมิสตุเซตานนั่งที่ให้กัดเทียเขาก็มาสั่งมองประเทศวินัยอาเสียเป็นนั่งสุกะปัจจักสามพลิกสามนั่งเสียนั่งสุกะวางจะบังกุดเลยนั่งปีก็ attack ชนุเวนั่งปีแกนั่งสุกะเต็มซาลบุยนั่งลงทูก็ attack ชนุเวนั่งกอกันนั่งนงกันนั่งสุดมาเดี๋ยวจะมาวางละบุยนั่งกับปิวหักไหมนั่งนงปังจะนั่งปีงวงห้ามมีตรงกันที่ฉันเขานั่งลงปังจะนั่งไปมีจะบังราหังเราไม่ตัวนั่งตานี่มีบังสิตาดังมั่งมีตัวนั่งตาไหนบังตัดสังราหังกันดีตรงเรียนรอไม่จู่ไซตานเลยนะแก้ผมมันไม่นะก็ได้เปรกูก็หาเบจ้านั่งหังสินเปรจ้าเขาบังมีกูที่ให้งามนี่มีข้อรอของตัวรีปุ่นผิวนี่นะเท่เพราะมาเลยนั่งงามราหังก็ติงวงก็หาพอจะนะใครสิได้เลี้ยรักเลยนั่งปีนั่งตรงไม้ก็แท็กสุดนี่มีข้อรอยนั่งลงสุยนั่งสุกะมันนั้นไต้หวันรับจ้า helmet ผิวนี่เห็นสายไปสุกการักเลยสิเลย breastplate ผิวนี่เห็นสายนั่งก็สุกการักเลยสิเลยนั่งตรง armor shoe คงกบตะผิวนี่เห็นสายนั่งพิสุกจะใครมีรักเลยสิเลยนั่งตรงกี shield ตะผิวนี่เห็นสายนั่งก็หิงเกยจะเตะรักเลยสิเลยก็เลยนั่งตรงเซียนเกีย belt ตะกำรันนี่นะเห็นสายนั่งเกี่ยกักจะกักมีรักเลยสิเลยกลัมตัวมี belt ก็แต่แบงแทงเราตรงแทงพลามานะไอ้ไม่เกี่ยพิธีไม่เกี่ยกักจะสุริเกะเกี่ยพนะปุ่งจิมระบุกเกี่ยกักจะกันเลยให้แบงทัวร์ก็แต่แบงแซกไม่เที่ยวเราตรงแทงไอ้ยังมันมาจะเกี่ยจะไอ้กันนะเกี่ยเป็นเรื่องปุ่งไปได้ดิแกโอ้ริซามิฮะโอ้นั่นรังมาจ้านั่งตรงริบวนไปไม่ค่อยตัว defense ขังเด็ดกี่ให้แบง sort of offensive เท่ตัวไว้ก็ได้เลยนะนั่งสุกะเตวังมาเลยนะโดนกีฬาเลยกันนะโดนอายะกับจ้านั่งเนี่ยสุดที่สารับกูนั่งด่าไงไอ้ด่างำไปกูเดลิสน่ะโป้นะให้ที่ซ้ำมาก็มาใส่ปานาดุยบิกาสุดจะรังเลยมีตรงริบวนกี่ตัววิสาอภูไรพอจะเนี่ยก็ล่ะ the word of God ฮาราซัมเกให้เราหวังหลักให้ตัวเนี่ยตรง armor เกี่ยวไอ้จะฮาราซัมเดลิสเลยพอสัมตรง helmet ตรง breastplate เกี่ยวให้ตัวอภูนั่งไปโซนั่งก็โซมาเลยเนี่ยจะไอ้ด่าฮาราซัมเดลิส shield เกี่ยวให้นะสาวตัวนั่งกูหิงเกจะไอ้เดลินั่งตรง shoes เกี่ยวให้นะสาวนั่งปีศจะไอ้เดลิ also your swordนั่งขี้ไอ้เดลิเราหวังหลักให้ริบวนให้ตัวเนี่ยถึงวังสังเกตจะหายพอเดลิเราหวังน่าสบายไหมให้ Bible ให้ทายมาให้ตัวท่าน่าราน่าจังลง Bible สิมักที่จะนะ Bible ปอกมาให้ตัวท่าเราสังเกตมักที่จะนะนั่งเราหวังควรสู้สานมาให้ไหนถึงวังซ้ำถึงวังกว่านั่งเสียจัดเลยเราหวังควรสู้นี่มันต้องให้เขาให้ปอติคือสู้นี่เด้ถึงวังกว่านั่งเสียรับจ้าอภูสัมกีเกี่ยวไปที่จะเนี่ยเสียเลยกลุ่มเขากลุ่มบ่มาเราหวังสอดาวตรงนั่งสู้มั่งไม่เล่นซ้ำให้ Bible ปอกมาท่านั่ง Bible เกี่ยวมากลุ่มมันจ้าโปรกันนะนามากัสเซบุ้งโคเดเลยกลุ่มไม่ทุนนั่งเรียนเราหวังเขาสอนนี่มีตัวสอนตรงที่นั่งกลุ่มจ้านั่งทิ้งวังดักกัสเซจานั่งขวบไปตัวสายบุกเราหวังในสอดาวตรงว่าให้เห็นสิทิ้งวังนั่งสมปูกันได้รับจ้าราสัมนาราบะ
How can we build a relationship without communication? ในกลุ่มเด็กนี่มาคำพูดแบบนั้นสุขพอกับแบบนั้นจะมีเรื่องเต็มที่เราโลก Asai ani anai pam sumi ha. อันไหนกังเต้จะมันจะ Anai pari roda zan ma thai WhatsApp suda zan ta kup ma how do we build a relationship? อันนี้จะกันอินเนนสุหายเป็นน้องหายกวางมากันแล้วน้องจะมีเรื่องเต็มที่เราโลก How can I know that you are already in Delhi? นางดิลิกาลาเลเป็นน้องนักกวางมาตาในอีกุศิราเส How can I know that you are coming home? นางคิวงไม่ได้เลยเป็นน้องพอกับแบบนั้นจะกุศิรา Anai เส phone ka alam ma suam ti khrina nang lam thai alam thai ma. อันไหนแกกระชูเป่าแบบเจน่าแกกันลำสิฟุเลย Sai Christian mi na khasulana. ไม่คริสเตียนมันหังแกเตอร์จะ Hai Bible hai po mai to ho. เราสังเกตมากที่จะนะ Or if you don't pray, อันนี้กลุ่มมากที่จะนะ then you don't have relationship with God. ครับนะอันไหนกากาไม่เรียกอะไร Nang ro na lungmam de. นั่งการเรื่องลุงบ้านมึงกงก็เลย Pa bizang pre sai ha. สิบุเจนั่นไม่ค่ะ Sunday school zonan ka kuma kari lo ni tong ha. Sunday school go kak te marno sejar rang te si de le Bible po thao la khona. rasam kya su ki le Kalum thao la khona. kalam su ki le Genuine so bitong ai jazao ni ye. si cha sa ni long sing na ba ma lui si ni le I regular Bible reading maintain so de to me nai ta ba za la za. i nan sang ni ga rasam se ja kya jam pho jam le ba mi long ka sang sing na ba ni za na ba e so ai kan pe ke Yes, thank you. Thank you. okay na Very good. ga ka sang di ni Ba ha hai kon thum pa dai nai mi si. kam dai ni nge ba do mi si sang le Niu kai mi nai ma khana. ani ke ma ba ma ka le si Asai na ra ma ge. mai re na ma le Ai ma program tan mi bam khao. i program ta ba ne ni Ni tong Zelengong churches hai they are not a Bible reading Christians. ani jeleng na ma ki ba ra kyang na ma rasam kya ma ba ra kyang na la le Kum te na phong khan na ning ha. ago me je na ka le Ni ni tong le church hai katin na ho thai ma. ani go ra kyang na ra ma devi me la le ka Ai nang long ning khao ro wang tan jian na tan ta ni mi to ho dauk me khana. rata radung ja za rata de ba se ana ma dun nung gan cha ga di ko de se sigan num sha le ga di To lop ti ti ma si ta no ni hen chi. na hi pe ma le do ta ba na ba ta le se Sai si corona fair phung pa na ngo mo mi na bang kan tan hai. mai le ja prena nang phui wang da ba hang ga kyang na pe ma le do ita ka le da bam ta la ai ro ga Onda puma ho church leader nun se ni thai lo mo mi tong nang tong lung ning ta thai lo mo nga ar mo mai ar yu pa ni di ai. na ai ga wang sang lu nang ni go che ta da blog nang mi nong si ma ga ra kyang na ma de je ba ma do do da ri An sa ko ho to Sunday school sini nai ma sini de na sa me church nai de na. sa ma ra kyang na ra ma ago mo go Sunday school ba ma le do ko do ba le la Me zo de ai no ni phong sai kan san se me ho. i na nong sun ning har de za Nang long ning kha ta ni na bam ki you don't know how to go about. nang long atu nei ba ma no ta ha so go ra ba ha ba ta ga di Kalam mo Bible hai thai sui ma. Ramata armor of God ta piu mai to tho. nang bible kya ma apo go rai po khai ni lo ma le za Nang mi ni mi gan ngong da pu ma gan kha. na me ra di wang sang da blog Nau za pa da. zu pa ra hang ga Why? Because you are not putting on that armor of God. plamana apo go se pula pa bi za nang hra sam go rai po za kai ni na pe ni de le Nung ai hang na sabon su sui habang dong dai ki nau ka mi theo the kai pak da jin zo zo nau tan ji zo ba mi tu su tin zo chi me ka wo ma ho hai ding khang am ri na hang le de de mi si sang la le de jang ko thu de de du ka sang te go ra si ga hra go hin nam lo to da bi si um da ya aku ko me be ga za ni de bok thwa so where is the testimony ne ko ga ni go ri ting go sakila se kumai tu Christian mi tu preaching hai teaching hemaram re zalo mi ho Christ agum dizana ani Christian mera na go samsa mera na pi ba mi ga kumbreo na sa ni kuma tanu ti bi zo de se lo ne le da te do ba za de se kumai tu Christian mi tu testimony hu man na agum zara ma jana ani go Christian go sakki ga go ti da le na khang tan da me ro rin si lo ti ke nang so ga ra na ta di ba nang so pe bang na do office ta ku sui ri ma nang go nang ta te ba bang na ta jun jun ma ra kai ho ku sui do ra ke mi bang mi su tin zo sai hai Bible thai ti plama apo ra samja na ani hanga hinge sama pe je na 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 ba me ko wai he kingdom of God ra wong tung he na ba ma le na tingwang ka te go mo ron ya le ra wong hai ra kai na ram na long ba mya tingwang ja ai ha ki gren ma la sai Bible thai he tho mai hara sam si le ja ren ro me go me gan thot ni hrai da wang le se do
job ko ma sop ni de job kum da sa di go ro ore ate he pum tang ti wong lo dong de tingona suga pum lang lang ong le ata ti lo ni lim ha kai ngan ro ti lo he hang pe ra lang do pe ta pe de le tor ki sai ho lo ta da kan he kalam ko ka tuong le mi ho pa ta pum pro pum lang lang da da ga lu ne ga pum lang te lu de le su pum ja rang ko ma ta da kan dia to tha yes I'm ready pum arona ta da lo ben do su ja ma dun sa ka ma ka ta da ro di do de le ka sa hai ja hai de Christian mi tong testimony ho Christian ki me go ring ting go sa ki nai nong nai lo nong ta na kha lung lau le na ba ma ma ra nam si lu ja ren ro nong ta ko ma ro nong ta khan theo da re to ho ka har be mai ga ni ting wong do man ni mau ta de le ja nang khom chia mi ta nang khas ni ding ngam ma le na ka do be ga ni ma do sa ka ma ma ka le sai ko mi jang re na ani ko change phung ngong ho tu thai ako mi zena ami ka ka li ba pungong ule ji sa ma zele ro mi tong way of Christian hai transform so ho tu tha ani jelang no mo go harad se ta 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 de kli wong le ji sa ma ani ro generation khara ani go ra hai na Bible reading Christian harasam kya ba ras se te kile mi la thai Sunday school non khonang delang nin hai apo samki za lungwang dara ma ni na maram na sun le school gna ra ani ani to zo ga ti klai da ho tu tha mi la thai alang non kho so lo khana apo go na ka mi pa ma ka de se le li lung de se le da te kli ra na apo ra san dara ra da Bible po me hen thong mi de te me delang nin de harasam kya ba za se le se ba za ra ngai ni ya ani zo ha sim pha za ra ta ni ani pe ma ka kya ba za be di ga ai sar raban jong hai rang rang la ba ka ka college ko mi thanga college go mi ga ni zele rong pangor burap lu hai chap cha me ne son hai mi ha ani alle te ke ba za ta si san le lu zai mi chap cha na zai ben de lu alle zoom ni le da zoom ni le tau chui hat ki por ni nim chui ha bang ben de na ta le da keyboard le da te mi te le ki hai lu nim ja ho na score sheet se lo de thai tonic solfa staff notation hi lo dum ten nim de thai na khana apu le je ni te we ka ke pa zai ge na e ga ro wa pa za bi sak ta te si ta de staff notation ten se lo de na dau ke ja to guitar da wong pu da dau de thai na ai da sta na de san na pe ru da ai ya ro ba sak ta te ke da te si ta de mera no to Christian ko kom ti mang se mera me go ra se Chris ra do ka na ma ko ma pe so de thai ma bam the score se lo de da review ke da de nim ram ho te si ma si ba me da po ga po zai te de le de ga police sak na ma te ba de kom ti mo lu suan ni me hizu ba me pang ko te thau required director so khona na phu tha ta zelen rom to phu tau dam khe le te ne me mring ta wa ro ga so na ni su le zo lo da ga sak pe de da ga mera me sam lo to ka thai hal ding am king a son thai de ki zai thai ma na mera me na ka te be bi da ba sai na sab lo ga le te si ne do so ga wong de zo da ra ko ga de ga kom ti mo required director hai zelen rom su tau am na ago me zena kre go le zu ga pe da te to la it's the same thing with the Bible police sak le ra sam ga Bible si lo to su thai tram he Bible pe de na Bible da police sak te kis le ta Bible ka za mo to ro si kham to ani jelang na man bi long ai de le ma ka sang me da ga to si ta kam ka sang he de he ya ai da ka sang hai tong thie khe ni tong thie ha ani li long za ai de le engineer ta ka wa ka ta han su ban hina engineer da ko me da ki che su da engineer re nang tong hai te nang ka ma ni de hai ka ho jing pen de nang tong hai kai kham pho lo lo mai na sa nan sa lo ban hina engineer na ai ya nang go ki che so da ai yang kam ka da ka ma na ma plan na engineer rang zin na sa ni hai ga ni so ti jang lo ban he te mi de nang ma rang tak sak de sa pe sa da ka jan tram kha pa ta ga da ko da ma ga nang ning ko sa ka ban hina na kan ni ni de ke da la professional jo ni ko ma to ka ka sang da pa li long za ni do go le kom ti mo ko ba su ta dang de ki mera ne hai tang da ma to tang da ma to da te ta la ga ne do tu ra pe sa tu ra ho da ka be se da te sang da la ga chelo in sam tha apni hai de ra sam ka te su de da mera me ki sam me tan sam ngam he na ne mera me na ka te bi ga ka te sang la ga no hai to de hina do de da so da da to bu so sai Christianity khaw khulai to hai de ne se tu so hai de na my Christian te bi go sai ko lo ma ro di lang ba za bai be de le ko ma hai su ma ko ma ani raw wang lam thai ni me hai khaw de thai ni de si ra lam si ra ba za ai gna pa ra da ba bu gna ting kum pha kha dau thang la ri po thai ma mi dau sa ba mi la ta oral tradition te na ko kum su wam de na ting kum hai ka so ma apora sam da sa sai bang ko de sai da na ka wang ni ko de da kum zang ka Bible reading po ze na ra sam kya ba generation su lo khaw ra he te ki le asai nang ni ko ai ka ma decision ti la nang tong ha ta wa na ka nang me long sui ga ina min zo se da pe te we ni de le this is ma lu ai ba nang ro na sai ka khan jaw ko
ang karon na ning ay kay ne All right, from today onward, mai gane serja I will maintain a regular Bible reading time. e bible na rasa nai sang kya ba go pi hi sakpa kole se bija Bible pa milam ko ani akai pui ta tang ha. rasan kya blam ga ki pui do ga i sa sang I atre have class khang sarman ko huma Bible pa ka tup de ki. e rasan meram do ranga hangjana kya ba kya la mai le kana Timik pum regular Bible reading kagan maintain sum ho akai pui ta tang ha. nai sang pi hi wong da ga po rasan kya ba mza i so ga wang sang My rum side my Shillong thang class 12 ko ba mi daur na ka hau de na. pana rang le i sinanga class kar ko na ha te bi nga ai da su ji ko de le My ha khan song sip thau zai ding e. i so na su ji le Kai gai mi ka mai de su de. pana ki le ba le te sa kan le pana de le le La na school tani ma ka mai su ding e. le sina na ta kan do pana de le Azip thau di na breakfast tu na. i suri su lo ja te sa te Ba ja mi puri su ma khai ke. ma dus po pe ate ma ka Ka mai tin mi pui na tin mi pum Bible pa pa na lang ku ho ka gan kha tho lo na kwai time lo tan tan. so lang de pui kilongan so lang de pui na rasan pi sak sak pa ja pa kya ba ja ho di le Khan song ka lung pom ra ma ding na. pa so na i so na plom pom ri le pom sam le Secret the to bui sa. padaga sam chai de la ko lo A khu na ra ma na ka mai su mi ha. a ko ro na ma le alla ro na ma le pa se ja Hai ro wo khu ni su he si Bible pa ko. ting wang na sam sa da pa se di le Asai Bible pa thau lo ho to mi ai ka ri lo ni to. mai hara sam ke su kire ja i ni su sam ria de ni le Ta hai nang ni ri nu wai to tho. na kan ni na do bai be ja na You take your pen and your notepad. nang me le si tang te le ja nang ka not pe te bram ja nang ni se ko da lo lo nang ka re na nang long sui nang na sen ning lo Sai ku le thau na ai Bible hai regulars na po thau ni the. mai ga na se ja su ja hara sam nai sam ja kyao le ja Na khang ka gan so me je tho. na ni ga ka ne le ko mi hi je na hang ba ting i ba ngau lo se de ja ting so me ting na me ting mui me de ko mi hi Na ra khang so ni mi gan. ago mi hi ga hang ga i he ning long ka kwai ko na hara na em polo ja ago mi hi ga ago mi wang san de na i hara sam hara go nang kwang king le ja de go Sang me dui mi tra ma ke. ti be ma pa Ka gan sang khang tin de mo we na. be hi me te ba hang ga kan so le noi Ke dui na kha be ka do ni ga Bible reading su khang. hara sam kya so la hang Nang ta ka khan zao tho. nang ning jeng je na ne Tu bi gan su ni hi kai ho. na go mi hi ga na te ra lo se be da nang hang pi hi sak pa bi lo dang ka ran na nang sak pa ka bi za ro le ro pa ka ne ro ne Ar na suggest su lo thuan la thoi me ho gai. ina ngi so rang ne za tin so sun ja lu kan tho be za lu ne de le Ta kai ba min ta ni ai pai na nai la the reaffirms lo da pu tho. ta ke za no ne no ka kya za bam le ka za le mi sui re po na nang ne lu ri si de lo Ta ko me hi lo sa ho nang re na ta kai ni mi to khong gan ta. Among da ma kha. nang Nang ni tau ba phang hi lo. ta dai se na nang gon notebook ka pe lo ja nang ne go mi hi ga i sam ria te ni i se be si ra hang ja ne do ro ke la kilometri ja nang de je na ro so lo nang long se ga sap sing ma lo i go mi hi ga ra na asu kam po be lo ne le ka se be long nang long sui ja na ka nang te ra ba zai da nang long sui ngo ja ting wa na be ngo ba te ra hang je na na ka nei ma apu hi ga i pi sa pa pu de le asu apu hi ya ting wa na lang ra le se be ja na ro pa ka be ja sam ria sam de le da na mai ai ga ro ma ka ring ting liang le na ka sam ria de be ja nang so do ma ta na pam po pe sam ria de pe do ma ta na ye se u le da nang long se ga sau ka be ja ro pa ka ne Psalm 119 ho ma sai. to le hai ke go sku ga si ja ran le Your word is a lamp to guide my feet
นางสังเกตจะปุยหังแกส่วนอะไรมีบุงเลย and a light for my path. ปุยหังก็กระบอกไปเลย อันนี้ตัวใจเรานี่มีให้เราตัวละแกงแบบนี้ให้ อันนี้สู้ให้เราไปจะรักสังเกตนั่นเลย Hebrews 4 hukum say เฮบรายมันได้กันเลย sharper than the sharpest two-edged sword is the word of God, มุยนาลันเลี้ยวไปส่วนนั้นเลี้ยวไปจะรักสังเลย cutting between souls and spirit, joints and marrow is the word of God. มีกูกริ่งเดียกันตกไปมีรักสังแบบบิกสังวิบะรำเกี่ยวสังวิบะเกี่ยจะอานารักสังเลย มีให้อันนี้สินข้างแท้ ไอ้จานี่เตระกันเลย พอเราสามีมีให้อันนี้ถูกคุลายให้ตัวนะ พอนั่นเราจะไอ้จาอันนี้กูไม่รู้เลย ใส่มีให้ตอนนี้ตัวไทย มาไอ้จานี่เตติจานะ นั่นตัวมินิสทรีของนางกุมตันได้ตับแถวปนี้ให้ นั่งกูพุทธกันนั่งกูมินิสทรีกันนั่งตัดแต่บังกันรันซีบะสัมใจแบบแบบนั้นเลยไม่ไว้นักกระบำเอาแถวดิ่งเราจะอายไว้ในเรานี่แท้ ให้มันนะมีบ้างวันน่ะสัฟาได้จะไหนนักละแม่แต่ เรากวนตัวได้นะทุนกูเว้ จังหวะน่ะสู้ดีจะตกเลย เจเดนบีซีเขาใส่ล้วนอันนี้ตัวใจเขาอยู่เราแท้ เจเดนดิสิหราจังนาgaอันสู้จูรวงไอ้เบดเลย นางเรนิวตัวไทยเราไม่แซงคุยเย่ นางอันสู้สิเรเบดเจนเลย ใส่นางเรอันนี้ของปุ่มตันบูนที่เรานี่ไม่แซงคุยใจของเราตรงแท้ อันนี้ฮังกานางกูการเจเบสัมใจเบสีเบงอระหังเจนันสู้กูรอเลย นางควรที่สู้เราหนุกทุนกูเว้ นางกูอาเปเสบหังเจนันตกเลย นางต้องละแกงเลยสามีกูมาน างสันกินรังมกุมจ้า ตันก็ไม่เอาลงลิงที่ให้นางแกฮีเราแท้ สีกากัดสังเบอลงสุดนันนั่นเด็กตัวไอ้เบดเลย เพราะว่าไม่เอาลงลิงนางไทยเย่ อลงสุยนางสีเลย นางลงจุยนะลงนี้ว่ามีนางไทยเย่ นะฮะลงจุนลงไอ้บ้างเจกันลงอะไรหังเจนันนางสีเลย นางตันจุยนะตอนนี้ว่ามีแต่นางไทยแท้ นะฮะเตมีเตเนี่ยพิจารณาจุนนางสีเลย นางควรกิ้งไอ้ตันกูนี่เท่ตนะแต่ให้ไอ้ดิฉันรอเท่ นางกวาดเสือจะนางกวางกินจะอีตาติกุเลยเสียพิจารณาลงเสียสับไปเลย Bible นางหลักแกงให้ regulars นะต่อแถวนี่เท่ นางสังเกตจะปีปลัวสมาเสียแก่บางเลยเสียพิจารณาลงเสียสับไปเลย เขาเรามีบุมังเกี่ยวเท้าเราท้อง ง่ายละไปกูหรือจะนางลังให้ดูเรา อลงลิงนางตรีมีลงลิงงารับมังอ่ะ อีนางสุกะให้จะเป็นลงเสียหรือไม่กัน ตอนปังงามีตรงปันตีสุขังเขาเรา